India Territorial Army Mizo lang ta na company ni kan Chief Minister pulal du malak na lak tur chungchang le India Territorial Army hi enge ni chi bel chian na nei han tum don taila ama sain ka channel milo thir saka milo en sak thina wangin in ne na lom thu ka soya like le comment te milo pek saka milo en sak zel tur khan kanin ngen bokani e riat ve mai mai tan British India alore no India na independence kan nu October ni kwa sangkas go somli le pakwa khan India Governor General Masaber Sri C Raja Gopalchari malak na in India Territorial Army hi din ania Territorial Army te dinan ni chanle an duty an na berchu Indian Army te backup atul huna pui bom te emergency thil India ven him disaster chian na lo thengle ramchung security thila te chechuak ve zunga chekol ve zung turata na din anni India Territorial Army te hi India in trangkai takalo mang to thinin chung te chu Indo-Pakistan War sangkhas go somli le pasari le sangkhas ko somli le pariata te Indo-China War sangkhas go somruk le pania te Indo-Pakistani War sangkhas go somruk le pangate Indo-Pakistani War sangkhas go somsar le pakhat baka Kargil War sangkhas go somko le pakwa te khan trangkai takin India tan India Army te backup na an lo thok to thrinani Tuteng lut theya engting recruitment rally and local puchin dan kan en so main wanglai ni na ni som parok mai sang ni som ni le panga India Territorial Army battalion lak tu chung sang tar so hilo an taila Mizo lang umna Territorial Army company ni din ani don Mizoram sarkar chuan tu nai khan Mizoram Territorial Army battalion Homes and Heart tin tura ram ngai tu tur committee adin Lieutenant Colonel Clement Lalming Thanga MLA chuan May sang ni som pathum sang ni som thile panga khan Territorial Army company ni Mizo lang omna din ani don thua soi emichini kan siar nga ba kan siar zel lawanga yem puk limena hi apoi pui tu turata na ruat nia ama hi army officer pension ni boknen angai na review tur angai taila thalai te na fuina ya somna ati chu hian siar le taila Committee Chairman Atana Ruat Lieutenant Colonel Clement Lalming Thanga chuan me ni som pathum sang ni som hile panga khan Mizoram Ex-Service League MESL Truth Khoma Territorial Army Company ni Mizo lang omna din ani don thuwa soi Lieutenant Colonel Clement Lalming Thanga chuan Chief Minister Laldo Malak Nazara Mizoram chunga omtur Mizo lang omna Territorial Army Company ni din ani don thu soin emiatan hian jun sang ni som hile panga tangin district wise in recruitment rally nei ani don atia sarkar lai puin Mizo titana battaliona quota asiam zat no khat thei turin Mizo thalai atam theyang ber recruitment rally a hian tel turin asomani katiang kha wanglai ni chanchin bulam panga kan mu chulo ni ta a chuan kan thriat tur poimo mai lo om le ta chu chu Territorial Army hi chihnin akal thruina pakhat jok chu part time ania pakhat jok chu full time ani tani tuna Mizoram sarkarina latura arwa man me ka hi Home and Heart battalion kha HNH battalion Pontia kaka full time thok tur anita a tichuan part time a thok thin te hi traditional tier service anti thrina citizen soldier te Pontia tiangkan chiksang omta a amasa a HNH battalion ka tuna Mizoram sarkar inan lak tur ka han bel chiang ta ila tunge lut theya engchin nge lut thei ti kan en chodon ani amasa bera chuan nationality ya India citizen ani turania chuan akuma khan kumsom pariat atang kumsom li le panhi tan adil theini ti chuan education qualification a hian hi tuna kan tilana hi an lo lak thin to dan HNH Home and Heart battalion an lo lak thin to dana ania minimum qualification a hian class 10 pass chinania chuan physical and medical fitness a hian Indian Army fitness aka physical fitness aka azuk kluk ve tur ni tila thathiam theyome chuan HNH battalion a hian local residency ni khangai ta omje chu kha HNH battalion din na hmuna omngei chengei kha ani turani chuan kan soita kan khan employment status a chuan full time khani maya a background a hian a character background a hian criminal record engamo case lo nei to khatiang kha ani turani lo ni chuan mi fel fai tak filim tak ani turani
chuan anexa chuan a part-time job kan lu chil chho lenga description lampanga ka lo pinanga tuna hianin a part-time bi ka hi nakalpui me kania dilna pola thelu theirenga vacancy som pakwa officer tur khania tlemin a qualification a poron sang dewa post som pakwa officer post som pakwa no khatur khan mi pa som pariat le meisia pakhat an la dona ta chuanin conditions of eligibility a hian nationality kan soita kan khana mami nen khane nanga India citizen ani turani ti khani le ta ti chuan age limit a po nga ya som pariat atanga somli le pani ani turani ya ti chuan education qualification a hinaron sang ta graduate chin kha ani kha nga ya ti chuan physical standard a fit thatak ani turani ya chuan employment a hian gainfully employed aron tia omje chu na nei lai ani turani asan chu part time anga thok turani wangkhan na tholai kha nei turani ya chunga chuan central government te state government te semi government te le heta self employed te po chuan business lo nei dor nei te ka tiang chiang kha eison na mumal nei kha ani turani asan chu part time wa thok turani ya na reng lo huna po eison na mumal tak ani kha angai ni chuan khang part time thok tur po khanin phal lo chin kha ve le he ta no ta hin ji ka regular army mo navy mo air force mo police atiang chiang te paramilitary te force ang chi sum kha atel theilo bani hi tentative fa ruam han lok na an han ti landa na chuan ni som ni july sang ni som ni le panga entrance examination nei tura ruam han ania tuna hian a form te po na fill up theya tiang khan an mani side lam panga ati theirang ani chuan adil thei hun chunga hi an tilang lo don ta ila notification an ti chua hi ni som pani me sang ni som ni le panga chuan dil na top phuna kha ni som tharuk sang ni som ni le panga ania nikat te poron ti chua wat tumania tiang khan examination pattern te poyan tilang taila reasoning te elementary mathematics te general knowledge le english tiang khan kal dona reasoning a marks on le panga exam hun chung tur hi darka ni ania tiang khan kal chho tur ni ta ni ang te ka kan lo sia du zong te ni takin